بسم الله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هردفتوتا هنقبروا من نماف أكمنا جرتن بقربين نجيان إسن بلشة إسن أولج هل كان غاري ورد برستن قويا غاري سنهاتو ورين قويا غاري دبرستن هل كان غاري ربي سن هادي بسنجا إن شاء الله أكما بكمو سجنتاتي يتنقويا خليسا تنين تكاشو إرّا ددوبتشو تري تن قلبيتي يا خيسا تربال لما قوتو إدون ركستي تنين يادا في وان هندان اتجنك أدي تنين أكمالي يادا والنبرا نخيسا رفولان أرغيتي والربين سيف خنة خن أتهم بيني تهو إسا اتين أرغي خيسا تكفى مالي ناموسا وانجو دوبا أرّا قويا خنا قويان وائي ناموسات الرا دبتشو جالد ناموسني خوني مالي أمنتين إسلاما أكمل لالتي آدان أورومودا أكمل لال الدنيا تنهو ماليني مدالتي ناموسني جريني إسلاما خيستي أكمتي بيكم خنا ربنا ما خنة خن أتي إفرتهم بين خنا ربي سي خنة خن أتي هو قويو أرغيتهمتي يادا في وان هندان قبتشو داف سيركيسو غرو يوك أبتي اتين سيغرغارو يوني في تيفتي وان هند الرجالة سيفتو هججو سنيفو مي أرانتنا ناموس خنا ولله لجيتين أبديكم ناموسني خوني مال ناموسني أكا سيغلتي متي آدتي أكا أمنتيتي أكا بيتي يو خلال متاتي ناموسي برباچيسا إلما نما مراف إكا في قداب بيخا في ولالاف هند إلما نماتيف نما هند ني برباچيسا ماليني ناموسني خوني أكا متي أركم ناموسني مال يوجدتي أما فكينيا ناموسني قدسا ati haadha abbaan kee irratti si guddisanii bakkaan si gehan haati tee yoo naamusa qabaatte naamusni argitee miti bakka saniin si gehe bakka san gehuu keetii wajjin naamusa qabda abbaan kee yoonii fi guddisaa isaa keessatti guddisaan san sitti tolee haalli inni itti si guddisu akkaataan itti si guddisu naamusni irra si guddise san naamusa gehaa tahee naamusa jaama naamusni maal barbaaduu dandeessa naamusni guddisaa keeti intala naamusaan guddatti dubra naamusaan guddatti abbaa naamusaan argitee miti ilmaan guddifate haadha ilmaan naamusaan guddifamte ja'amteetiti dubbatamti beekamti addunyaa keessatti namni tokko akkanuma lafaa ka'ee naamusa ni arkata ni arkata akkaataan itti arkatu akkaataa hedduudha eessatti argama naamusni kun bakka hedduutti argama qaama ilma namaa gubbarratti fakkeenya afaan kee wayita haasoytu haasoyni kee haasoo nagiyaa haasoo naamusa qabu haasoo dubbii argitee miti namammiin haasoo waan namaan jo'u laallattu haasoo argitee miti namni kun itti sirraa hin mufan haasoo argitee miti wanni kun gaarii jiruu tee keessatti daangaa rabbii si hin cabsisiisne yoo ta'u taate naamusa qabdaa jechuu naamusni afaan kee zippaa irra kaayachuu qofa naamusni afaan keetii hedduu dubbachuu dhabuudha naamusni afaan keetii yeroo hedduu waan dubbattu osoo hin dubbanne qalbii irra geessitee sammuu teetii yaaduudha naamusa gehaa naamusa mi'aawaa naamusa deema irra caaluu naamusa waan hin argamneen argatte keessa kan afaan keetiin tiifattu jechuudha naamusni lammadaadhaa ijjitee waan hunda laalurraa si qusachuu qabdi qaamuma keetiifu lubbuu teetiifu si galtee sammuu teetiifu maal godhuu qabdi naamusa kee siif tiisuu qabdi ijji teetuni bakka hunda wilik jechuu qabdu ijji teetuni waan laaltuu fi waan hin laalle adda beekuu qabdi ijji teetuni haraamii fi halaal rabbiin adda baase beekuu qabdi sheekha bar intala takka akkanaas hin deemu jira hanga ilmaan ganda isaanii yoon ija takkaan gaggeesse haraamii mitiimi gaafiin akkana naamusa kee xiqqeessu jirti hin jiru namni tokko intala takka maaliif laalta yoo fuudhaaf halaaltu taate akkamiin laaluu qabda naamusni ijjitee ittiin laaluu qabduun kami amantiin islaamaa si daangeessiti jechuudha amantiin islaamaa akka ati badii hin daleen amantiin islaamaa akka ati argitee miti naamusa kee kana ijatee tana gaafa qiyaamaadha rabbiin irraa si gaafatu yaa rabbi ani naamusa kiyyaanii waan takkallee hin laalini qur'aana kee malee
naamusa kiyyaanin hadiisa malee laalin naamusa kiyyaanin haadha mana kiyyaa qofa laale naamusa kiyyaanin argitee miti waan halaal qofa laale jettee ragaa sii baatu guyyaa qiyaamaati jechuudha. naamusni ijateeti waa hundarra caala zamana ammaa keessatti naamusa kana dhabuudhaan zamana kana keessatti naamusa kana dhabuudhaan addunyaan jijjiiramtee jirti. ilmi namaa mobaayilii isaa ilmi namaa wanni inni deemuun ilmi namaa wanni inni dhageeffachuu fedhu wanni inni arguu fedhu waan naamusa isaa cabsu qofa hin jiru. waan naamusa isaa tiisaa namni dhageeffachuu dhiisee jira. namni waan naamusa isaa tiisu dhageeffachuu dhiisee jira jechuudha. kan sadaffaa gurra keeti. naamusni gurra keetii maal? jecha gaarii dhageeffachuu. ati bakkuma deemtutti muuziqaa dhageeffattee itti gammaddu yoo si fakkaata. hogguma takka yoonii fi muuziqaan akkana silulte. hogguma takka fadhiisa keessa keessi barnarraa dubbate. hogguma takka si keessa erkitee woy bar ana keessa haasawaa bar kiyyaa ko bar wallee tana bar lubburraa hin jaaladhaa bar yoo hajattu taate gurri kee naamusa hin qabu jechuudha. naamusni gurra keetii bakka tanatti sirraa fashalee jira. naamusni gurra keetii bakka tanatti akka burcuqqoo lafa buuteetti caccabee jira jechuudha. naamusa akkanaa kana qabna nuti. amantiin islaamaa naamusa garagaraa kan argitee miti qaama keetirra sii keesse hasi ati firratti quba hin qabne ka ittiin badii dalagu jirtu ka ittiin hamtuu yaadu jirtu ka ittiin argitee miti waan gaarii hin taane godhu jirtu qabde jechuudha. san keessaa gurri kee mee gurruma kee kana laal wayita urattu dubartii taate abbaa mana keetii qoftii yoo kasi arku taate dahaba qabduu fi qarshii qabduu fi waan hunda naamusa keetii beek. yookaanoo gurra keessirraa yoo humaan qabaanne abootuni miskiina gurri isii dahaban qabu gurri isii humaan qabu. argite naamusa keetiifachuu gurra keetiis cufachuu qabda jechuudha. naamusni kee bikka tanatti bakka ati jiruu tee keessatti hin yaanne siin gahaa jechuudha. gama biraatiin naamusa miilaa ilmi namaa bikka tanatti gaddaafamee jira. bikka tanatti hedduu miidhamee jira. naamusa miilaa hin qabu ilmi namaa. bikka hunda argama bakka hunda deemu osoo hin yaamne dhaqa. miiluma kanaan deemuu fedha maaliif deemta? miila kee yoo deemuu barbaadu taate bakkuma dhaabbattutti maa hin sossoon. miila kee deemuu fedhe bakkuma dhaabbattutti maa hin sossoon. maashina irra caanii jira maa bitattee irra fiin jiruu tee keessatti takkaahoo lafuma simitaa kanarra salliixa neexee maa shirri hin jenne firra yoo adeemuu jaalattu taate jechuudha. naamusa kee dhabuudhaan ganda namaa bakka namaa bakka siin hin malle bakka siin hin geenye miilli kee si geessaa jira jechuudha. wanni kun waan naamusa argitee miti waan naamusa kee cabsaati jechuudha. kan biraa hoo maali? harka kee naamusa dhabuu keessa jiruu ilma namaa keessatti amma bikkatan. naamusa dhabuu keessa wanni ati sheer gootu wanni ati silkii tana gubbaan laaqaa jirtu rabbiin tabaaraka wa ta'aalaa isaaf si jidduu qofatti hafee jira. naamusa harki kee dhaburraahi nama arrabsa harki kee afaan nama arrabsuu dhiisee jira. afaan akka dursan argitee miti namni silkii bilbilee fokkota nama hamaa ati nama akkanaati siin joo dhiisee jira. namni naamusa dhabuu keessa harkaan waan addaa si barreessa komantii namni barreessu harki isaa naamusa dhabuu keessa wallaahi wabillaahi uqsim jiruu tee keessatti maali wanni akkanaa namni akka ummatti harkaan waan kana kataba naamusa dhabee hangaan ja'uu yaade jechuudha. saniifuu naamusa kee kan jireenya kee keessa qabdu naamusa kee kan hayaata kee keessa qabdu naamusa kee kan jiruun tee argitee miti guutuu itti sii taatu afaan kee ija kee gurra kee miila kee harka kee tiifachuu qabda jechuudha naamusa keetirraa. rasuulli alayhi salaatu wassalaam namni waa lama ifnaa qabe an jannataan if qabaaf jee san ani ammaan tana dubbachuun jaalanne hin barbaanne. afaan kee jeetumaan keessaa ba'a. ijji teetii fi gurri kee miilli kee harki kee bakka si geessu atuu ni beeyta. tana biraan dabraa jechuudha. garuu okay naamusni eessatti argamaa yoo jennu taate maaltu itti aana naamusni akkamitti argatta? atiituni dubartii taate naamusa akkamitti argatta? dhiira tahee naamusa akkamitti argatta? dhiirri naamusa hin qabu dubartii qofaan naamusa la dhiirarraahis barbaachisaadha harka dhibbarraa dhibbatti. dubartii qofaa miti namni naamusa intala naamusa hin qabne gurbaa naamusa hin qabne yoo jaamtees atiif faf atiif qaanyi
atiif safu atiif argitee miti gadi ilma namaa taatee xiqqasho maqaan keetillee hin mi'aawu jechuudha. Saniifuu naamusni kee akkamitti arkatte yoo hojjettu taate bakka deemtu laallachuu qabda. Iddoo ejjattu beekuu qabda. Bakki ati dheeytu san naamusa kee hedduudha sirraa gabbuusa. Bakki ati dheeytu san naamusa kee akka maleedha sirraa gaccabsa. Bakki siyaaman hunda hin dhaqin adda hubattu malee beeytu malee maaliif na yaaman bakka san maaliin godha naamusa kiyya ittiin arkadha naamusa kiyya ittiin dhabaadha gaafachuu qabda lubbuu ta'e. Namni uumamaan naamusa isaa kana gadi galoo tahuu isaatiin argiteemi wallaaleeti naamusa kan hagaf jecha deem. Namni naamusa argiteemi qabaachuu qaba gizee haasa'u yeroo haasa'utu naamusni kee madaalii qabaachuu qaba. Miizaana rabbi biratti arkattuun miizaana argitee addunyaa keessatti kabajamtuun miizaana argitee miti ati hayyuu to'atuun miizaana ati ijjitee waan gaarii ittiin si argituun arkamuu qaba. Garii ilma namaatii jira naamusa kana argitee miti bakkuma arkatanii jira je'ee fiigu hin jiru naamusni. Mana namaa dheeyxee miila walirra keessee ciqilfatta hin jiru wanni akkanaa naamusa kee keessa. Mana jaarsaa jaartii hayyamaan maleetti dhaquun naamusa kee cabsa. Mana abbaa fedhee mana dubartii mana dhiira fedhe abbaa manaa kan kabajaa qabu ati inuma argitee miti dhaquun naamusa keeti gaccabsa. Naamusni uumamaan kan ati eeggachuu qabdu jiruu tee keessatti guyyaan jalqabee jiru amma eega dhageesseefu naamusa kee dhageeffachuu qabda dhageewu qabda. Sheer godhiitii namaaf ergi naamusa nama hin qabneef haqabulleen akkamitti naamusa akka cibsatu haa baratu wal barsiisu jirta. San keessaa namni tokko gariin namaadha arkitee miti waan dubbattu hin laallattu naamusa akka itti arkattu waan dubbattu laallachuu qabdu. Namni waan dubbatu laallatu akka nama argitee miti tiiticha maraqa keessa bu'u tiiticha danfa keessa bu'u argitee miti bam maalimoo tiiticha maraqa keessa bu'e Allahu akbar. Aboo kun naamusa qabu bar tiitichi kun hin ja'amin tiitichaa gattaa taa'u ati wayita arkitee miti jettee tiiticha keessa maraqa keessa dib jette wallahi ummata addunyaa keessa namaa gattaati. Namni bakka deemtutti dhufe gaabo bakka isa nyaanne hoqqataa bar tiitichi maraqa keessa bu'u dhuftee jirti tiyya Allahu akbar. Eenyu yaameensa maanu yaamtan hin yaamne namuutu akkanuma dhufte eessaa dhufte maaliif dhufte. Naamusa dhabuu keetirraayis hin jaan aadaaba naamusa amantiin islaamaa si kannite keessaa kana. Namni uumamaan rabbiin arkitee miti osoo hin beeyne nin beeka hin jeen nama tokko amma fakkeenya naamusa dhabuurraayi aboo ani ustaada kana nin beeka feesbuuka gubban na beeyta ani eenyuu nan beeytu ustee naamusa kiyyarraa hin haasawin irdii tiyyarraa hin haasawin waan kiyyarraan haasawin kiyya rabbiin naa kannee bara waan rabbi naa kanne naamusa kiyya kennaa rabbi naa kanne jireenya kiyya keessaan jiraachuu jira naamusa kiyya eeggadheen jiraachuu jira yaa rabbi naamusa kiyya naatiisi jee ati naamusa kiyya kana nin beeka aboo intala sammoo nin beeka akka ajaa'ibatti hin beekan eessa beeytaan fireendii tiyya turte eessa fireendii tee turte naamusa intalaasan hin cabsin tiiticha maraqa keessa bu'u hin tahin nama argitee miti bakka isin nyaanne hin hoqqatin. Naamusni amantii islaamaadha gargar namaa baasee jira. Haraamni halaalli adda bahee jira. Harka mirgaatiin qabadhu naamusa kee. Harka jaalalaatiin qabadhu naamusa kee. Sammuu waa yaadduun beeki naamusa kee. Qalbii gammachuu qabduun eeggadhu naamusa kee. Naamusni asii achi hin jiru jechuudha. Naamusni amantii islaamaa keessatti gargar bahee jira. Aadaaba qaba. Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam wayita imala deemu gaafa seenaa isaa keessatti Aisha radiyallahu anha ummaa teenya argitee miti wajji deeman huliyaa isii yookaan waan isiin mormatti haayyattu akkasumatti illee geexii jettanii yookaan faaya morma isii bakka isiin argitee miti isiin hujraa isiin keessa teessu goojjoo isiin keessa teessu irraa buutee bakka ittiin dhiqattutti keesse irraanfatte kana hujraa isii kana keessaa buutee achi gad deemtee fudhachuuf wayita jettu ummanni yeroo san yeroo waraanaa ture dhiisanii biraa deeman wayita biraa deemanii
namni tokko sahaabaa keessaa maqaa isaa nin irraanfadhe nama duuba deema namni kuni sahaabaan kuni nama duuba deema yeroo hunda nama duuba deema meeshaa bubuutee waan boojuu fi waan hahaafi harkitee miguuraa deema inni kana osoo deemu jiru haadha teenya Aishatti dhufe wayta dhufu isa tahuu beeyte isiinis wayta kana irraa garagalee naamusa qabaachuu saalaal dhiirri naamusa akkana qaba irraa garagalee yaa ummul mu'miniin seeni hujraatana ni deemnaa je'een akkasitti isii tana osoo garagalee hin laalin fuudhee deeme kana munaafiqtoonni ummanni arrabni isaanii naamusa hin qabne ummanni harki isaanii naamusa hin qabne ummanni gurri isaanii naamusa hin qabne ummanni qalbiin isaanii nifaaqaa ummanni qalbiin isaanii hamtuudha ummanni nama wal jaalatu adda baasu ummanni nama argitee miti amantii islaamaa fashaleessuuf deemu maal ja'an aboo bara ergamaan rabbi alayhi salaam jaartiin isaa zinaa daleyde subhaanallah kana ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam hanga wahyiin itti dhuftutti seenaan san dheertuudha cinqate yaa ergamaa rabbi alayhi salaatu afdalu tasliim maal taate ay yaa Aisha daleyde uma ja'an baatii takka irraa hafe gaafa kaan numa dhufa yaa Aisha daleyde yaa rasuulallah nan beeytu أن انت لناموسا قبدو انت لأبان ناموسا قبو أبو بكر الصديق رضي الله عنه انت لهاتي ناموسا قبدو براني اسين انت لناموسا قبدو بري دبرة إني فودة خيزة ناموسا قبدو اسين أبر هاتي تيني هندي ناموسا قبدي قرو اسين دبرة تفودة اسين أبر سبحان الله اردي اسين لالي ناموسا اسين هكا أرقيتي متي أمني مقالا قوتو هاسوني رقون سنتي wanni hundinuu gad buutee rakkoon guddattee argite rakkoon tuni haatutti akkas ta'e jechuun naamusnisi boodarra rabbiin samirraa isii qulqulleesse rabbiin naamusa isii samirraa eegeef kennaa rabbi sii kanne laalime wallahi rabbii sii kanna ati firratti hin beeytu harka yoo rabbi sirraa mure naamusa keetii miti umaan qabdu harka muraadha ni jiraatta naamusa qabda arraba yoo sirraa mure gurra sirraa mure haga lubbuun tee baatutti qaama kee yoo dhabde naamusa numa qabda garuu naamusa yoo dhabde wallahi waan takka hin qabdu ati inuma jiruu tee keessatti hin barbaadinii siinjii antana jala muriitii narraa furadhu naamusa dhabnaan ati alla naamusa hin qabdu alla naamusa hin qabu jechuun atiif du'a bishaan burcuqqoo xiqqootti naqadhuutiif ajjeesi naamusni asii achi hin jiru naamusa namaa hanguma balleesstu rabbiin naamusa kee balleessa hanguma irdii namaa naamusa namaa gaqabdutti rabbiin atillee si gaqab saniifu kana Aisha rabbiin samirraa bari'a ta'u qulqulluu ta'u rabbiin samirraa isii tana maal godhe naamusa isii eegeef kana rasuulli dhufe yaa Aish yaa Humeyraa yaa diimtuuti yaa Aishaati yaa rabbiin bara akkana samirraa si qulqulleesse jennaani garagaltee maal jette gammachuu keessa naamusa isii namni naamusa qabu akkana gammadaa laalime mee nama naamusa qabu laal haati teenya Aishaan garagalteeti rifattee waan jettu dhabde akka sii galtee mi nabi Yaaqub jechuu dadhabdeetiti sii galtee miti akka abbaa Yusuf argitee miti akka jecha gaarii takka jette jechuudha subhaanallah subhaanallah meelaala amantii islaamaa naamusni kee gisee eegame hagam gammadu intalti tumboo naamusa qabdi deemboo maqaan balleessin gisee jaan naamusa kee gisee eege nama san hangam kabajja meelaal wallahi rabbiin akkasitti naamusa namaatiisa rabbi naamusa kee si haatiisa saniifuu bikka deemtu hunda dhubbuq sii galtee miti hin je'in naamusa kee tiifadhu naamusni kee maal jetti oromoon ni beeyta sabni kiyya ballaan hayyuun oromoo jechuun ani afaan akka oromoo dubbachuu jaaladhin qof waan na amantu keessa an afaan oromoo giseen dubbadhu nin gammada akka afaan oromootti naamusni maal jetti beeyta oromoon foon lafee hin qabne lafee cabsuu jaaniin waan naamusa namaa cabsu keessaa isa arraba kana irraa deebi'ee rasuulli alayhi salaatu wassalaam namni if naa qabe jannataan if qabaaf jee ati karaa deemtu abootii yaasanii fi kiyyaasan aboo barra akkas tahanii dhukkee warraa kaasanii maal godhanii rooboo oli buusanii dhukkee qofaa miti rooboo oli buusanii kuni amantii islaamatti naamusa kee si dhorkuudha amantiin tee naamusa kee dhabuudha
naamusa kee gadiin argitee miti aga marfee argitee marfee jibrii neexutti naamusa kee tiifachuu qabda haga sanitti tiifachuu qabda jechuun naamusa kee saniifuu naamusa keenya kanarratti waan hedduudha irraa dubbachuu jira akkamii eeggatta naamusa kee kana dubbiin maal jetti oromoon ajaa qofa lameen jidduu abbaa walii qabataa jetti ajaa qofa lameen jidduu abbaa walii qabata kana jechuun maal naamusa kee burcuqqoo keessa kaayee eeggadhu naamusa kee deeraa keessa kaayee eeggadhu naamusa deeraa tanan beeyta warri magaalaa malee xiqqishoo ani afaan hundan hin beekaa hin dubbadha akkasii galutti naasu jira deeraa jechuun mana keessa sii galtee naamusa kee achi keessa dhokoifadhu naamusa kee siree jala kaayi siree gubballeen kaayi namaa irra ciisa namaa sirraa tuttuqa siree jala kaayi naamusa kee harkitee miti ampoolii iftu tana duuba dhokoifadhu ampoolii naa iftu duuba dhokoifadhu naamusa kee qalbii tee keessa kaayyadhu naamusa kee wallahi wanni akka naamusa addunyaa rabbi sii kanne hin jiru ati naamusa dhabnaan rabbiin dhabdee jirta dhugaan sii mujjira amantiin islaamaa dilana faaya amantiin islaamaa faaya saniifu naamusa kee akkaataan itti eeggattu naamusa kee dhokeeffadhu bakka gabaabduudha naamusa kee kiisha keessan kaayatiin sirraa fuudhan ni haatan onneete dhokeeffadhu jabeesi bakka jabduu barbaadi naamusaan naamusni bakka lallaaftuun kaayin naamusa kee tiifadhu duuba hoo kana hunda wayita laalle yoom dhabda naamusa kee ammaa sii mudeema naamusa kee yeroo dhabdu gaafa ati amantii tee wallaalte gaafa arkitee miti meerii kirismas namaan jette gaafa happy new year namaan jette naamusan qabdu tananarraa fudhadhu warri happy new year namaan jettu warri meerii kirismas namaan jettu even amantii ummata arkitee mi kiristiyaanatti hin jiru bar ameerikaa qofaa qaba waan kana beeytanii hagas hin jiru bakka biraa bar ameerikaan garuu addunyaarra this is a business day guyyaa businessaati guyyaa gatii waa gabbuusanii nama kana chabachaban guyyaa namni abbaan arkitee huccuu diimtuu uffatee waa sii kaa'e haadha haraamun aslittiin si himu jiraan irra guddaan nama kabaju jiru islaama irra guddaan nama waan kana godhu jiru amantii isaa islaama nama muhammadi nama ahmadi nama bahari kuni amantii teetirraa ni gee hogguyyuu sheekootiin si himaa oolan naamusan dhabin rabbi sodaadhu naamusan dhabin naamusni jireenya keetii kanaa miti naamusni faaya keetii kanaa miti naamusni jiruu tee keessatti itti gammaduu qabdu kanaa miti gaafa amantii teetiif dantaa dhabde gaafa amantii tee dagatte gaafa wallaaltuu taate gaafa wallaalaa taate gaafa argitee waan namni amantii qabu siin ja'u wallaalte dhageewuu didde naamusan qabdu ati wallahi naamusan qabdu naman arkine kursii gubbaa osoo taa'u walgahii takka walii qabamanii haasawanii kursii qiiq dhiib miila as kaayata mataa huqqata akkana jaa naamusan qabdu tana tanii sii mujjiruwan naamusni bakka tana argama mee laalimee mi'a naamusaa barbaadime laal qiiq dantaa namaan qabdu naamusan qabdu jechuwaati naamusa kee tiifadhu naamusa kee arkitee osoo qooshaan hin baasne biddeenan buusan naamusa kee tiifadhu ati fuutee naamusa kee biddeena dura dabarsitee gurgurachuu barbaadda hin jiru kuni amantii islaamaa keessatti hin jiru qabisiifin hima gaafa biyyaa baqatte mirga dhabdee baate amma fakkeenya yaada keetitti garuu waa'ee biyya keetii wayita hamtuu dubbattu waa'ee biyya keetii wayita argitee mi jaalala biyya teetii ta qabdu kan dagattu haqa biyya teetiitiif dhugaa dubbachuu dhiiste naamusa dhabdee ati gariin nama polotikaa jecha naamusa dhabuudha waan hin taane haasoo gariin nama polotikaa jechuun dirty game jaaniin tapha hamaa tapha fokkotaa geema fokkotaa kanaa jecha amantii diigee namni saba isaa diigee argite waan lubbuun isaatii jecha lubbuu isaa jala deemee naamusa dhabe namni kun kana rabbi nun godhin namni naamusa isaatii fachuu qabu amantii isaatii wajjin deemuu qaba kabiraa guddoon ani dubbachuu fedhe bikka tana namutu
waan gurrarraa haqattaniin qabadha bikkituun isi barbaachisa anarraa jalqabi atiis nu hunda abbaa kiyya haadha kiyya hunda keenya barbaachisa bikka tana namuutu barbaachisaa ta'uu isaatii wajji qabadhu dubbachuun fan jaaladhallee nin dubbadhallee bikkituuni bikka haga arkitee miti dhakaa bishaan kun yoo xabirra jee urutiin si uree sitti himuu qaba haga sii galuttiin sitti himu qabi bakka tan bikkituuni maali ni beeyta bikkituuni addunyaan haaree sitti ta'u subhaanallah rabbiin bar addunyaa tana haaree godheen umne si galtee miti guyyaa jaha keessa uume bar dachii samii addunyuma tana guutu haaree goone bar rabbi atiif haaree abar addunyaa tana irra gisee dhufte welcome maal welcome rabbii kee gabbaruu dhufte bakka rabbiin si dura uume bar addunyaa rabbiin uume bar ati haaree sitte tanaan si himuu fedha waan haaree arkite si fakkaata mobaayila gisee arkite haaree TV gisee arkite haaree dhiisaa TV fi kan warreen filima laaluumi dhiisaa yaa warra tuktuk yaa warra tiktok irratti ifiin haaree gootan yaa warra jibbistik laapistik eyelid warreen argitee miti faaya gurra keetii nu garsiisuudhaaf rakkatan yaa warra naamusa dhabe yaa warra naamusa dhabe yaa bo naamusa keenya haatiifannu qabadhu bakkatan yaa warra arkitee miti tokko gubbatti moo tiktok moo maaliin beekan dhukkuba adda addaa bitachuu jiru yaa warra argitee miti wallahi wabillahi anarraa jalqabi namni amantii islaamaa beeku sin jaalatu dubartii achirra baatu wallahi namni fuudhu wallahi kanuma akka keetii tokko ta'e malee takka software rummaan tokko san si haa fuudhu malee wallahi namni si fuudhu hin jiru si fuudhurraa arkitee miti amba arkitee miti ani nama ati hin jaalan saba ati hin jaalanne islaama fuudhu irra naawiyya siigala dubartii tokko irra baate way fiqir way muqir way yiqir way diqir man naagalu didaan dubartii achirra baate gaggabe maal gaggabda dubartii achirra baate way akkanan seen maali amantiin islaamaa tana qabdi amantiin islaamaa naamusni kee tokko irra gale naamusni kee FB gubba gale naamusni kee YouTube gubba gale naamusni kee mee eessa jira namu qababar waan qarshii meeqaati ni beeyta wanni ati diddibattu san eyelid kuula dabarteeti nyaara haaddachuu jirta haraami khuni wallahi haraami rabbi biratti haraami nama islaamaa biratti haraami waan rabbiin hin jaalanne hin jaalannu waan rabbiin hin feene hin feenu naamusa keenya haatiifannu yaa obboleeyyan islaamaa yaa obboleeyyan amantiin na dirqitee isinitti waa himu jiru yaa nama rabbiin argitee miti gammachuu addunyaa sii kanne gaafa rakkatte rabbitti yaa rabbii kiyya gaafa argitee miti cinqatte akkasi boochu garuu gaafa balloo qabdu eyelidii fi eyelash jibbistikii fi laapistik dibatteeti tokko irra baate yenee fiqir yenee wud jaalallee koo jaalallee koo si dhabuuf ajjeesa maaliif ajjeesta du'i deemiti naamusan qabdu duraanu nama naamusan qabneef ajjeesa rabbi gabbarin rabbiin naamusaan si uume gaafuma si uumeewu naamusa haadha abbaa keetitu eeydeen beeytu ati biyyaa baanaan haadha abbaan kiyya maal naan jaan yaabo viidiyoo kana arkuu malanii yaabo akkana ta'uu mala this on a mistake yooni fi badii dogongoraatiin ta'e homaan qabu badii ifa bahaamo naamusa rabbi biraa dhabuumo ani dubartii addunyaarra dhufte keessa tan naamusa argitee mi tokko irra baate wallahi nin qaanfadhaan akka nama takkatti awwannummaan Facebook irraa na ari'ee guutuu isiniimu dubartii tana sila ani wallahi ani let me tell you the secret ana isiniima rabbi kennaa namaa kan okay amma ani namootan da'waa godhan keessa raayyaa manzuumaadhaa fi haala ittiin namaa ibsu rabbi kanneef I support him hedduun deeggaraan hedduun dhageeffadhaan nin jaaladhaan Sheikh Amin Ibro yoo fudhatte haala hayyummaa itti haasa'u kitaabaa mi haasa'u Sheikh Amin keessa haasawa waan haasa'u qaba nin rifadhaan what sa sheenina arkeefaan jaa
سشيني أنا ما دبتي فا الله شيني مالجي خنا ربنا ما خني أني خنا ربنا خني خيسا سفو يوخان أركيتي متي لايك ناموسا دوبرتين أبدو ويو ناموسا دوبرتي وان أكنا غوتي اتميل كويتو جيرو إسي خيزتي بلتي إسي خيزتي حياتي إسي خيزتي نمبيخ ربي نبرسيسي والله حالة إيرا جلبان جارسا إفي أركيتي متي يعني فريندين بان جارسا خي خجالتي والفوتين سن هاگه إني أركيتي متي أمية بابا خيا أمية جي أكنا سفولة تاو سيغولو دندان أتي ناموسا دبي أتي تتو ناموسا دبي خرا هنده دي مجر سلا ناموسا مستيرا سني سيهيمه والله وبالله ديرا جته توك توك ديرا برباداب تيك توك قبط يكرا تيريته أچيك أبده هنكاتو إسو مسان دورتي أكستاتا إني أوغاسن ها جا ها مي غرغلي مي أس هي أوغتك والله أكسي جا يو أتي ناموسا أباتي هنكاب دوغا ناموسا durun tiktok gubbati hidi cininnate kana yette hidi arkite miti yette akka fete kaate yur ijate yette kaate yur hada namusa abu khayt khuni namusa abu khayt fafa qanyi sabu ada oromo khizati namni walin arab susi walin ille wanin jo amantin islama inuma gutu gututi wakati yechu ni diddi wantan harka dikadawan kan namonni arkite mi addunyan hare titati namotan biyya arabaa jirtu namotan biyya awurooppaa jirtu namotan ameerikaa jirtu dabri bira namotan baadiyyaa biyya teenyaa jirtuun si himu jira namni baadiyyaa biyya keenyaa jiru siistamni isaanii hotee jira siistamni isaanii hotee jira warri baadiyyaatu biyya teenya ammaan tan harkitee miti friendiin qabaa bar hay durbar intalti dubraatan baadiyyaa naamusa qabaachuu keessa gadin baatu bar yoo namni itti dubbate bar obboleessa himatti abbatti himatti bar yoo dhiirri itti dubbate bar mana keenya dhaqi yoo na fuudhuu feete yettiini bar intala dubraa hin tuqanii bar harkaan ijaan hin laalanii bar biran dabranii bar hoggaa takka arkee gurbaan jaalate warre ergataa bar naamusa amantiidhaa qabadhuu laal naamusa amantii warreen tiktok gubbabbaatan youtube gubbabbaatan facebook gubbabbaatan naamusa dhabuu keetiin kennaa rabbi sii kannee if duraa darbu jirta خنا ربي سي خنّي بشاني دربو جرتا بحارة ديبئي هنقامنتي أمستران سي مجرى أكاتا إتي إيرق أبد أكاتا إتي ناموسا خي إيقاتي إيري سجالة بربادا أنا سيهي مسيفين رفا يوفيد يرون سي خنا أسقبتين سيهي مان إيرتي والله وبالله وان تكبوها فيتي ناس سيهي ما وان سلا توك توك الرتاتو مي إسافتي والله وبالله خوتي ناموسا سنك أبدا إني سيمالين بيو ناموسا والله جارسا خيخ إسافو حاجة ما تشرشتي ناموسني أكاسي ناموسني أتي ناموسا في تتبر ناموسا في تتي أما دفتيتي ناموسا قبيتي هيرومو ديمتا إنيو أتيبو أتي هيروما إنيو تيروم لا بياسو إنك نانجروت إنيو أنا مسين أمن asim neenyu ati naamusa qabda dubartiin naamusa qabdo guma duraatu facebook fi tiktok fi youtube fi kana gubbaa hin jirtu dhugaa todhokottee naamusa qabne ni jirti ni jirti san hoo akkami beeyta ana siima mistira todhokottee naamusa hin qabne akkami beeyta ni beeyta san hoo ollaa gaafat ganda gaafat naamusa sii gaafat waan namni irraa haasa'uu dhagiita ganduma sanii ni guyyata akkanumatti rakkoo keessaan dabarta هاي قربا قنبر انتلا سني دفه انتلتي سنبر ناموسن قبدو جنان خوتي جلا ديكادو هركخه ديكادو سينتانه تو بين سني فافا همبر باچس امنتين اسلاما ديلنا ناموسا نوخنيتي ورين توك توك بباتني لبوتي هلاخو جالتوس هذا ناموسا ابو خيت الراي خوني ناموسا ابو خيت الراي ديرا ناموسا دوبرتي دوركوس ربين سيها قتل dubartii naamusa dhiira dhoorkuuf tattaafatus ani ajaa'iba waan sittoo huccuu mana hirriibaa keessatti uffachuu qabdu dubartiin jaarsa biratti ala deemtii ni bar naamusaa kuni qaama kee mul'istee annaa galuu diddeonni san this is shame ni qaanfadhaan ani fadhu waan akkasii taphaa akkasiin fadhu an taphaa akkasiin fadhu an taphaa akkanaa fokkotaa kanan fedhu jaarsa waan san deeggaru hoo laalime kanaamusa isiisan badirra deeggaru hada dayyuus
dayyuusa nama akkasiin arkineen kanaafu amantiin teenya naamusa gaarii naamusa gahaa naamusa jaalalaa nu kennite naamusni gabaabdutti maaliif barbaachisa naamusni maaliif barbaachisa qabadhu wuddeellaa ni beeytanii afaan keessanii isin warri baadiyyaa tokko malee warri magaalaa kun hin beeytan afaan biyya hundaa haasofna nuti nurraa fudhadhaa wuddeellaa ni beeytanii wuddeellaa jechuun carqii eegee harree duuba akkana kaayan wuddeellaa yoon qabanne ba'aan san hundi ni qofti irra guddaan namaan beeytu yoo beeytellee rabbi si haa beeysu baradha afaan baadiyyaa nuti akkanatti aannan adii godhaa si himna laal qolola keessatti kanneeti si adda baasu jirra wuddeellaa ni beeyta wuddeellaan san carqii eegee harree jala kaayan yoo san hin jiraanne ba'aan tun hundinuu harreerra onni keessa ni buuti osoo ati harreedhaan wadalaan kite wish hin jenne ba'aa san inni takka kana jaa diib lafatti haariyaan ammaas kaatee meeshaa san fiita hin dandeessu yoo wuddeellaan tolchi wuddeellaa ta'e qabadhu wuddeellaa jabeesi wuddeellaa amantiin islaamaa naamusa kee akkasii sikkanniti amantiin islaamaa bikka tana jabeeffadhu siin jetti namni maaliif naamusni isa barbaachisa ani amma naamusni maaliif na barbaachisa wanna kana riisarchii torbaan lamaan irra godhan yeroo rafuu hunda na rakkisa hirriiba gahaa argachuun turre ni rakkadde naamusa kanarraa dubbachuuf namni naamusa isaa maaliif isa barbaachisa wanni isa barbaachisuuf rabbii isaa beekuuf takkaffaan rabbii isaa beekuudhaaf namni naamusa isa barbaachisa namni naamusa hin qabne farshoo dhugee rabbi wallaala namni naamusa hin qabne zinaa dalagee rabbi wallaala namni naamusa hin qabne isan barbaachisne arkitee miti bakka inni irraa mul'achuu hin qabnetti argama saniifuu naamusni rabbii keetirraa si dhiheessuudhaaf rabbii kee akka jannata seentu si godhuuf naamusa kee si barbaachisa namni naamusa hin qabne jannatni itti ulfaata dhaquun namni naamusa hin qabne jannanni argachuun ni ulfaata akkuma nama dalagatu looza gurguri mana namaa hari kaampaanii dalagi waan feete dalagi jannata yoo barbaaddu taate maallaqa barbaaddu taate waan san laffaatee argatta saniifuu naamusa kee laffa itti eeggadhu naamusa kee kanaan jannata argatta jechuudha kara bira naamusni wanni si barbaachisuuf sahaabatti si fakkeessa taabi'itti si fakkeessa sheekootii gaggaarii si fakkeessa ulamaa'ii akka sheek Adam Tuulaa sheek Amma Watar argitee miti sheek Musaa Su'aalaa akkasumatti illee sheek Abdusalaam Arsii Baalee sheekootii akkanaa kana argitee mi ulamaa akkanatti si fakkeessa naamusni kee nama akka raayyaa kana si fakkeessa naamusni kee nama akka sheek Jamaal fas si fakkeessa naamusni kee nama akka sheek Amiin fas si fakkeessa naamusni kee argitee miti kana jechuun dubartiin haadha mana isaaniitii jechuu kiyya si galu jira akka haadha mana isaanii si godhaa jechuu kiyya naamusni yoo dhiirri akka isaanii ta'e haati mana isaanii gaggaariin san hootan naamusa ta qabdu jechuudha haati mana sheek Adam Tuulaa nama akkami naamusa qabdii jechuudha saniifuu naamusni saniif si barbaachisa naamusni jiruu ta'e keessatti ummata gaggaarii si fakkaata saniif si barbaachisa naamusni ammas wanni si barbaachisuuf bultii gaarii argachuuf namni wanni wal hiikuu jiruuf naamusa waan hin qabneef waanjoo laallatan akkaataa itti bulan hin beekan maal waliin godhan hin beekan usaniituma akka aadaa faranjii deeman usaniituma waanuma isaanitti fakkaate dubbatan usaniituma wal arrabsan khalee habiibii arraan tana boru maali darbamii habiibtii boru darbitti wal daddarban saniifuu bultiin akkasii diigamti saniifuu naamusa yoo qabaatte bultii gaarii argachuu dandeessa akkasumatti illee seenaa bareedduu ilmaan keetiif seenaa bareedduu hortee ati dhaltu bar ayyoon teenya bar abboon keenya nama naamusa qabu bar nama tartiibaan haasa'u bar nama xuyne bar nama siigaltee naamusa isaa eeggatu bar ja'anii dubbatan akkasumatti illee namni arkiteemi namaa fi rabbi biratti illee kabajamta jaalatamta yoo naamusa qabaatte alla naamusa qabdiitii hin tuqina alla naamusa qabdii bakka san irraan kaayina alla naamusa qabdii bar way ta naamusa hin qabne illee akkasii galata sii qabaa bar ta naamusa hin qabneetu way naamusa qabdii bar alla naamusa qabdii way silaa ilmoo akkana naamusa qabdu harkadhe way silaa jaartii naamusa qabdu fuudhe way silaa jaarsa naamusa akkanatti jimaan qamaane farshoon dhuyne
maaliga waan wasuusii jaamtu kana unan qabaanne fuule heerume ala way mi'a naamusni si barbaachisaa baaqiya jiruu tee guutuu saniifuu jannata harkachuuf illee naamusaa si barbaachisa gabaabdutti naamusniin ani arra irraa dubbachuu barbaade kanneen naamusa kana waliigalatti ilmi namaa akkamitti tiifachuu qabda tiifachuu keessatti jiruu tee keessatti beekuu qabda hundi keessanuu guyyaan arraantanaa guyyaa jimmataati guyyaa gammachuu guyyaa jireenya kee keessatti hayaata kee keessatti naamusa kee eeggattee guyyaa qiyaamallee itti taatu addunyaan itti uumamte guyyaan jimmataa guyyaa guddaadha rabbi biratti guyyaa sa'aat akka jira sa'aan takkitiin du'aa'iin qeebalamtu ta'uu mala guyyaa san yaa rabbi naamusa kiyya naatiisi naamusa kiyya naa eegi naamusa kiyyaan jiruuti guutuu naaf bareechi jechuu qabdu arra inshallah hundi keessanuu galatoomaa yooniin hamtuu fi dogongoree lubbuuti yaa fi sheexaanarraahi yoonii fi garuu khayrii fi gaarii qunnamee irraa gorfamtanii wanni kuni naamusa keessan isiniif idee ajrii rabbi biraa hin barbaada rabbiin akka naa waffa qulleen hin godha isinilleen naamusa godhadhaatiime ani kuni obboleeyyan kiyya kubboo aboo gaafaan gorsee booda waniin gammadee boo jee akkasitti akkaan ajrii rabbi bira lakkaawwadhu dilii meeqaan qaba sanuma narraa haqee rabbiin ajrii akka rabbi bira katawadhu rabbi naa haa godhu saniifuu hundi keessanuu rabbi jechaan isin jaaladha hayaata kiyya keessatti isiniin kabaja naamusa keessan eeguudhaan jaaladha naamusa keessaniif bakka guddaan qaba namni naamusa hin qabne obboleessa kiyya naaf ta'uudhaaf ni ulfaata naamusa haa qabaannu naamusa waan hundaa beenu harka keenya ija teenya gurra keenya farjii keenya qaama keenya guutuu naamusaan haa eenu waan nyaannus naamusaan argitee miti garaa keenyatti haa kanninu خبجا ناموس قباچورا والخبجودا دفا خبجا سنلي ربي ورتيفتو نو هاغودو ور والعرب سوسون تاني ور والغرفتو ور والميدو سون تاني ور ارغيتيميتي وليفيادو ور ارغيتيميتي جيرو إسا خيستي خنتي ربي نو هاغودو دوبا قبابدتي دوائي بودا إن شاء الله بودان قدافي خاصة أمتا مقالا سعودي خيستي أقسمتي بيا أنبا خيس الركتشا جرتن والله ربي درمتا دا ربي سنفها درمتو سيقلتي متي أكا نبي يوسف هدا خيسا باستي والله ندن ده رب تبارك وتعالى هدا خيسا إسنها باسو أكا أركتبي نبي يونس أفان قرطمي خيسا باستي ركو دكنا سدي خيسا إسا باستي ركو دكنا خيسا جرتن قنا خيسا ربي إسنها باسو أنبيان دي ركتي أنبيان دي چنكتي صحابان دينو أكسمت اللي أمني تابعي أمني أركتيمي هنگا شيكوتي خينيتي هدو ركتاني جراني مالف أمنتي إسلاما تنك أبا أمنتين إسلاما لافتو متي سنيفو ربي فيا غاري أمري برخا سنتياتو خنقب ستيتش خيستي ربي ها آفيو خركتيتش خيستي ركوسا أركتيمي ربي بيخ ربي ها قولو يرو غباب دتي دعا انتي يتون أكاك إبلمتو أبدين قبا أني ربي خياو جولين دمني أني ربي خياتي غفون دليني أني ربي خيانتويني هغانين دانغا ربي إيقادوتي يا ربي يوني سيبر ليسيس ديفا مناغوري يچاتين جرادا ديفا مربي خيا خيرنا أخوتو إسا إسنيمتي سنيفو يا ربي إرنا دبرين جا أمال لي ردي بيتين جاني سنيف ربي خيان خراد أني ربي خيا بديتي ديفا مغافت لدين إسو مخرد لدي بيه أرغيتي سنيفو ورين بيا سن قيس جرتن والله ورين قام ساني أكنت واتي فجأة هندان أركي هدونا دقياما سنيف ربي يجان سنجالا دا ربي جنة إسنها قنو وردو هندا وبلي سخية خيرو غوابتي مقالاتنا خيستي دوئي أني إمال الرانتوري أمان لفي إن شاء الله ربي جنة الفردوس هاقنو في والله هدون جالا داني دون خبجاني أو بلي سغارين دابي مقالا من سوتا خيستي نما غاري توقوار كتيمي نما نمن طويني نما نمي راندوبني نما ناموسني إسا لغادا ناموسك أب والله رقام بهاف أنا كخياتي ندو في متي أنا ما أصو جروتي ناموسا رقابها في خنين بيخو نما ناموسا أبو الدنيا تنرى ربين أرجيتي مفرتي عالمة ناموسا يجو عالمة ناموسا ربين خفرتي والله هدودان قدي هدودان ندقيمي حاجة أردتك البنتية هدونا ندقيمو جرا أكان أني دو إتي لكاوي سنيفو رب رحمة أقولو في شفي جنة ربها أفو في والله أنجا سيقلتي متي ربين فتنا قبريت اللي إسا برسي سراطا إسا برسي جنة خيسة ربي يودن دي ربي جنة خيسة والنها قلنا سيسو هذا من إساتي في المانسا صبري إيمان ربي خنو في المانسا إلمان دين إلمان دنيا إلمان أكا أبتي ناموس عن قدة إلمان أكا هادتي ناموس عن قدة ربي قولو في سنفون دو خيسانو إن شاء الله ربي يجان سنجالة دا الرقو يان جمتا يروم راسان نافي جمتا ديمو داب اندي خيسانو غلطو مان سننجا
mee warri na jaalatan takka takka naa barreessaa warri na jaalatan qofti warri na jibbitan garuu kuma naa barreessaa hin fedhu ana ammas warra na jibbuun hedduu fedha maaliif jennaan akka na jaalataniif laffoon qaba warri na jaalatan takka takka naa barreessaa warri na jibbitan garuu rabbiin takka saniifin takka jaaladha saniifuu inshallah hundi keessanuu rabbi jechaan isin jaadha warri na jibbitan garuu kuma nan barreessaan kuma nan jibbitan oguu kuma takka nan jibbitan dantaa keessan anaa isin jaalata an garuu takka takka naa barreessaa warri na jaalatanis akkas inshallah hedduun taphadhee hedduun qoosaa gorsa booda namni waliin taphatee waliin qofalee waliin yaada gaariin adda bahuu qaba qalbii gaariin maaliif waan na mudatu hin beeku yoon du'e hin beeku ammaan tana yoo waan rabbi nama fidaan beeku saniifuu afooyinaa lillaa hunda keessanuu rabbi jechaan isin jaaladha akka isin yaaddanitti osoo hin taane akka rabbiin fedhe itti rabbi isin haa ta'u naamusa keessan rabbi horatiifatu isin haa godhu inshallah gabaabdutti dhiyeenya kana hedduun isin yaade isin biraa deemuuf hedduun ulfaatanii harkitanii miti maagineesa takkaa karaa keessan kana na dhiiba an deemuun fedha saniifuu jimmata inshallah yeroo gabaabatti rakkoo hawaasaa hunda inshallah irraa dubbanna share like waan hunda walii godhaa akka gaa waliin jettan hin beekani godhaati addunyaa dhaqqabsiisaa namni dhageewuu qaba namni ani addunyaa keessaa namni akka waan hin dubbadhee lafanarraa buutuun fedhu gurra namaa seentee qalbii namarra dheetee namni takka itti naa qaceeleen jaaladha anis rabbi na haa qaceelchu akkas saniifin isinin jaa hunda keessanuu gaa maqaa dha'uu hin danda'u warri na jaalattan hundinuu rabbi isin haa jaalatu maleekaan isin haa jaalatu sahaabaan warri argitee miti addunyaa irratti jaalatamaa hundi isin haa jaalatu saniifuu gufaatiin isin hin arkin biyyaan baa warri jirtan biyya teessan rabbi isin haa godhu warri biyya jirtanis biyya dhugaa san isin haa godhu inshallah saniifuu hunda keessaniifuu rabbi jechaan isin jaaladha hoggaan deemu seeqaatiin deema qoflaa hin deemu raayyaan maal ja'a dhiiru Nukwe godaanuu nama bayyoota kamna gaafannu dhaamsa keenyarraa akkasumatti dhaabnu malatti nuffirraa dhaabnu yoo rabbi nuuf gargaarsifanne yaa rabbi gargaarama sakee kadhanne Allahu yaa Mawlaana tokkicha qindii qabne warri takka barreessan tokkicha qindii qabne yaa rabbi gargaarsa kee kadhanne الله يا مولانا توكيجا كندين كمنا سيدي بقني يا ربي غرغام ارسكي كدن ان شاء الله الله يا مولانا TV Islamat inshallah like share goda walib dabarsa TV Islama ordofa dina amanti heddu wan gari rademu jira amma hala foyete gaddu fujira جبيسة تيفين إسلاما خيساني أمنتي إسلاما قبدا يا ربي قرقار سكي قدن الله يا مولانا دوكي چاكين دين قمنا ستي بقن يا ربي قرقار سكي قدن ستي بقن الله يا مولانا دوكي چاكين دين قمنا ستي بقن يا ربي قرقار سكي قدن الله يا مولانا توكي جاكين قمنا ستبكنا يا ربي قرقار سكي قدنا الله يا مولانا توكي جاكين قمنا إرد الدين يا رايا يا ربي قرقار سكي قدنا الله يا مولانا توكي جاكين قمنا ستي بقرنا يا ربي غرغار سكي كرنا 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 السلام عليكم ورحمة الله